आयज हांव सांजचो आमचे आल्दोना सरपंचाक हांव मेळपाक गेलो कित्याक ऑन सॅटर्डे आय मेट द प्रेसिडेंट एंड द अटर्नी ऑफ फेटनल कोमलीदाद एंड तेन्ना हांवें मेन्शन केल्लें की हांव आयज सरपंचाक मेळटलो आल्दोना सरपंचाक मेळटलो एंड ऑल्सो आय वूड मीट द बोथ एस्पिरंट्स प्रेसिडेंट. आयज हांवें सगळ्यांक कॉल केलो, प्रेसिडेंटाक कॉल केलो बोथ एस्पिरंट, पण कांय कारणां खातीर तो मातसो बिजी आसलो आनी ताजे उपरांत आयज सांजचो आय मेट द सरपंच ऑफ आल्दोना एंड म्हजे व्यूज हांवें ताका ऑलरेडी मुखार मांडले, ताजे मुखार मांडले आनी ताका सांगलें MRF इश्यू ते चल्ला तो ओवर द मॅटर कोर्टान ते मातशें जाता जाल्यार ते बरे भशेन रिजॉल्व जावचें. वी वील फायंड अनदर प्लेस, वी वील बोथ गेट टुगेदर. We'll take the present MLA along. When MLA I feel should intervene because I'm saying that एकच मुद्द्याचेर आयला की there should be communal harmony and not disharmony in this village bro MRF issue. खबर आहा कोर्टान हे आतां MRF आमकां जाय म्हणटा इज रिक्वायर्ड. So since हांगा इतलो बोबो जाल्लो आसा, we'll find another place and accordingly said we will take this matter and solve the matter and in a very nice way where the involvement of the Sarpanch is required to the Panchayat and also moreover we require the present MLA and I am also help Sonata, I am always there with them. So this is the issue which I met the Sarpanch and I put forth all my views to them in the interest of the Aldona village Panchayat and the constituency.